Tnediet il-bażi tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Ispazju bilan li Malta tidħol f'dan is-suq ġdid tal-pajjiżna. F'konferenza fit-Training Grounds tal-Forzi Armati ta' Malta f'Pembroke, is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri spjega li l-għan tal-istrateġija u li jinħoloq qafas legali u inċentivi favorevoli biex tinħoloq niċċa ekonomika ġdida u tiġbed investiment barrani. Ħabbar it-twaqqif ta' task force magħmula minn esperti fil-qasam biex jidentifikaw metodi biex tiġi żviluppata attività kummerċjali relatata mal-ispazju. L-idea tagħna hija li permezz din l-istrateġija issa noħolqu fi żmien perjodu ta' sena noħolqu qafas regolatorju li jkun attrajenti biex nattiraw kumpaniji wkoll li qed jinvestu jaħdmu f'dan is-settur li huwa settur enormi, hemm biljuni kbar ta' euro li jiġu investiti kull sena fih sabiex jiġu joperaw minn hawn Malta. U permezz tal-investiment imbagħad inkunu qed nattiraw ukoll talent ġdid lejn pajjiżna u anke nagħtu opportunitajiet fejn tidħol qafas tal-edukazzjoni. Is-Segretarju Parlamentari spjega li din hija ħolqa oħra biex niddiversifikaw l-ekonomija ta' pajjiżna. Min-naħa tiegħu iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, Jeffrey Pulicino Orlando, qal kif dan huwa kontinwazzjoni tal-politika dwar l-ispazju li tnediet fl-2017. Din l-attività saret fl-isfond ta' attività mtella mill-programm edukattiv Kansat bis-sem ta' 4 skejjel li ħadmu biex jidħlu f'kompetizzjoni fejn kull wieħed tella rocket żgħir u li bih u nieżel ikejlu qatt ta' affarijiet bħat-temperatura u l-pressjoni tal-arja. Tkellimna ma' Verdala Voyagers, it-tim mill-Verdala International School f'Pembroke li spjegawlna li dan kien proġett fejn talmu ħafna u jikkunsidraw li komplu jistudjaw u jfittxu karriera f'dan il-qasam. We actually learned lots of things because we were completely new to this topic of even electronics, how everything like microcontroller works, how the camera, even building a parachute was very interesting. We have lots of sensors in the Kansat, like ultraviolet radiation, luminosity, GPS, we know exact altitude and longitude, latitude as well. We know the acceleration so we can make different comparisons and graphs. Ir-rebbieħ f'din il-kompetizzjoni immur jikkompeti f'kompetizzjoni ikbar f'Bologna f'Ġunju li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.